Kawai keterok kebadan your registration number ASO1NC, lai pran riu nyo kala jenrat ya santli ki kali ha kesurok hakmat Juai Civil Hospital Yalong, ha kepon no pai sengi lai beje dunai ye, bat ya ki bamensau lara mar se Civil Hospital banyo jing sumar. Kat kum kajing thu ki bayo i ki ong bakate keterok kedai kebawan nagathan East Jante Hills District. La ong ba nakajing penherstat unong nya mar ya poi hakmat Civil Hospital kani keterok kala tenra swai ya kekali oltu rongle, buat sa artli ki local taxi bayang up passenger nang tapat kala tenra sia artli ki kali oltu ki bawan mar persa jongka ha kabakawai neki kala hap sepot senyum. Na pedang ki santli ki kali balsa tenra artli ki kali kamai ki degi badon your registration number ML04C Sunpra Yuei but ML04D New Sun Not Lai. Light lipat ki kali private ki degi badon your registration number ML04D Lai Nyo Arpra ML04D R Nyo Sun Lai but ML05N RR Sao Sao. Lai thuru baya ki brio basong ha kali ke bahap sepot senyum lara ya ki mar sa hospital mar kila mensau bar hadu bala thoi ke ni ka kubor ompat yo jing tip kat nungut ki bamensau Penjam nak kejap. Alik dia sini orang. Em đặt mà ơi. Kamu lihat dia mah ni ho bai tang gibruan haro bakalan mah ngale wakil dan pada sidai daya bakala ibu kan ubre mah dok la sikit ga aramu osi adale betul wallahi walti bakala walti betul sikit ya thang jak neutral go ngo ya thap kira tunil lo aktor berarti kira tego Bawi man regam ni. kamu batai Ambe udah bau juga tai am kanabi tai la sikir nong sikir ang yo thap kir yo pjem dunan nong ser hoy go ta kamu le ka oh yo break le hoy go ta kamu le demi wasnya man problem milen hachna ya ka ta hachna milen yo su la im Ini driver truk, em yêu khen gì? Em suatu kerina perang ya. Ini nyok ini den tete kerina di den perang. oh ta Ini ini den tete kerina den nak singe on. Tepo ada tete truk pernah tu. arju rani cha Nah, dua tahun sempat kok itu. saya ngokwen mau dia ke dia kan hut em thi ni gari Wow. ko em menso macam ni me Ay por ngiru ang apikang mata ila. Kabar sedat kalau saya jor speed tu nong. Ngata ni gari di setia di fi. Telepon dan si baik. Tapi perwaban ka kamen gaji yu yang pi Kan udah yu dah ida nervous nong lagi gari dato lagi buru lah emang pak gari ini dah. Pak igi buru mah de sai di buru nong dan mem de pak igi gari ni. Ngani yo yang nang porkan emo yu to keri ni Taiwan ka cheni a ko dang ko kata wali tem ko ni dak kan yo ngadat ko kata ko wi ka mehas po film ha ko cakap ba po stai kata emang po kata kari private buru dari udah besok Kampung saya kamu Ada sai di. Desa sai. Tegi em ini kari yang pin em Lagi di pemik dan tip dia kan udah dapat yang segitu nong. Kira aku kesusahan yang kena di em ini.
Apa kan ini ini Uti utrok speed umum memang. speed ya. Speed dah. Speed sama Dikit umum kan. Terpada tu anak dah hayu bu sekitar dan mana wak terpak kena hayu sekitar lagi masih pun nyostan Dari lima salah dia. Tajimur kai kanteli ki kari wacak ta hai joy por. kami Kanteli. bakal lepas Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.